inshuti bakozi bangufashe TV mwaramutse neza muraho murakomeye ni kuri ngufashe TV. So rero nkuko bisanzwe ni mwarimu wanyu Emmanuel kuri channel yacu ya ngufashe TV. Turi buze kubigisha ni gute ushobora gukora icyo bita demarrage ya moto. None baribaza gute wakora demarrage ya moto. Emwe nayo ibaho. Demarrage y'imodoka ibaho, demarrage ya moto ibaho. Ni gute rero wakora demarrage ya moto? Ese ushobora guhaguruka udashyize amaguru hasi cyangwa ushobora gushyira amaguru hasi? Bigenda bite kugira ngo dukore demarrage ya moto? Ngira ngo ubushize twabigishije ibintu bitandukanye ku bijyanye n'uburyo ushobora gushyiramo vitesse muri moto, ushobora kwangaja vitesse, ushobora gutwara moto ibaze kugira ngo nawe utware ikinyabiziga gifite amapine abiri ariko ukagitwara bigakunda. Yes, ni kuri ngufashe rero TV. Natwe turabarimu babigize umwuga kugira ngo tubigishe ibinyabiziga mu bimenye neza nkuko twabihuguriwe, kandi natwe tukaba twifuza kuzajya tubagezaho ubumenyi butandukanye kuri ibyo. Rero kurikira ngufashe TV, ntukureho urushinge kuri ngufashe TV, ukore subscribe, like na share kugira ngo n'abandi bantu bibagereho ari benshi. Reka rero dukurikire turebe ese demarrage niki? Demarrage ya moto niki? Ese demarrage ya moto ikorwa gute? Turahera hehe? Niki tugomba gukora kugira ngo dukore demarrage ya moto? Ese vitesse ibikenewe? Ese niye vitesse ikenewe kuri demarrage ya moto? Ese wicaye kuri moto we bigenda bite kugira ngo abe yabasha gukora demarrage ataguye? Ikosa ni irihe kuri demarrage? Nawe rimenye. Ese kugira ngo bigaragaze ko watsinze byo ni ibihe? Ibyo rero nibyo tugiye kureba. Umwe araba ari kuri moto, noneho ngewe naba ndumwe nk'umusifuzi kugira ngo musifurire ndebe ko abikora. Reka rero turebe uko tugiye gutangira kurikirana ngufashe TV, urebe uburyo demarrage igiye gukorwa. Nawe witegura kugira ngo uze tugufashe twigishe demarrage. Okay, kurikira rero twagiye. Moto rero igomba kuba ihagaze kuri iyi. Adversary abari hehe? Aba yari ya haruguru. Agahita yigenda. Ubwo nyamuyifata. Ngewe hano uko mumbora guta. Ni adversary. Sare, ubwo turi kumwe. Uzagenda ugakwa izamuka umurongo. Ndiho umuhamagare ahise. Eka rero utangire. Jyaho utangire sasa. Yes. Abona ko yiteguye yuko agiye gukora demarrage. Agomba kwitegura akayegera neza akayifunga neza. Ese ni biki agiye gukoresha? Aha ngaha ari bukore vitesse. Arahaguruka vitesse irimo cyangwa ahubwo arayishyiramo ari guhaguruka? Ashyiramo ajya guhaguruka. Ese vitesse birimo? Vitesse ugomba kubitarimo kandi arwara aranze. Ubu rero agiye kwatsa, utangire turebe. Yewe ndamuhagurutsa muramubire. Demarrage iyi buriya iriya ni demarrage. Reka ze tumubaze gatoya. Okay, uyu rero ni urangije gukora demarrage. Ajya kutubwira muri makeya demarrage ubundi ikorwa ite, bigenda bite, kubaza ibibazo bimwe bitandukanye, ubwire abafana bagukurikiye. Ese ko bavuga ngo demarrage igora gute? Ubundi demarrage iragora muri makeya, bwira abagukurikiye. Yes, muraho neza.
muri make demarage ntabwo ikomera, ni ikizami nyine bita ko gikomera ariko kiroroshye. Iyo wegereye moto ntabwo kiba gikomeye. Niba ufashe umuriro ugafata umuriro uzamura ikirenge wihuse uhita izamuka, ugakomera mu maboko izamuka ku murongo. Ikintu bagusaba ni uguhagarara ushyize akaguru kamwe hasi, ushyize amaguru yose hasi uba watsinzwe ikizami, maze ubundi bakaguhagarika inshuro 3. Demarage nuko ikorwa. Okay, reka tubakoze rero abantu bibaza ngo wahagurukiye muri vitesse. Iriya moto uko yari imeze yari muri vitesse cyane ntabwo niba urebye umupolisi kinakubaza yagize gutya kubanza kumanika amaboko mwereka ko witeguye ko nta na vitesse irimo. Maze ubundi akaguhamagara ukazamuka, ukoresha wa muriro ukatuzamura ikirenge, ushyiramo vitesse ukatuzamuka ku murongo umwe. Ku murongo iyo ugiye ku ruhande gato watsinze, ugomba kuzamuka ku murongo. Ubwo watubwira muri makeya icyitwa ikosa ni ikihe? Ikosa bashobora kuguhanira bishyize iyo akaguru k'iburyo ka feri kagiye hasi uba watsinze, wakata ku ruhande nabwo uba watsinzwe, na moto yasubira inyuma gatoya uba watsinzwe, inyuma yawe haba hari ikona nabwo uba watsinzwe. Usaba kuzamura moto idasubira inyuma itagiye no ku ruhande. Okay, muri make reka noneho abadukurikiye kuri Bufashe TV tubereke amwe mu makosa ashobora kuba yakorwa kuri kwikosa bya demarage. Yes. Reka tubibere ikosa rwose afande ahita aguhana ati watsinze. Kamera bigaragaze ikosa rya mbere ugiye gushyiramo vitesse ukaba wagupfukama uba watsinze. Nanone wajya kuroba ugashyira vitesse ukahita uba watsinze. aha mu rugendo tuzamuka wese ubashije kwishobora nawe uzamuka. Aho ngaho naho watsinze. Kugira ngo rero kuri Bufashe TV mubonye amakosa atandukanye, hari ukuntu moto ushobora kuyizana bakaguhagarikaho kugira ngo uhagarare neza, ugahagarara wateye cyangwa se ugahagarara waroba akagurura amatako. Yes. Katurebe n'iri kosa ryo ku matako. Niba uri kuri moto ugomba kuba amatako yes. Kugira ngo rero tubasobanurire ko demarage ikorwa tugakomeza irindi somo. Iyi rero yari demarage twari turi kubigisha muri iki gitondo. Reka dukomeze mu yandi mavideo akurikiye. Ntushobore gukurikira Bufashe TV turi kumwe.